Puwana Ruata Sailo Lokayukta lama leng puile CPRAM IAF hoti tur chungchanga complaint thelu chu Lokayukta lamin anpom ni in thu donane Aijol tabul ML hostel hui zob thangkong puisir Thei zuar mi som pakhaten MC multi complex tu kwal sauta insawn antum lo thule an na chu an thi chil mai tur thuan soi Runmawi TV thlir tu te chbei ule angural te kani a Chanchinthar ilo thlir chun zomangu lunglei district borsa bultuma mi puiten sokar malak na sang te an chorchang kai theinan an khoa kalchila service sang chhopchhuah sakna ikot kaya sokar chu atho thumna nimin khan tlabung RD block chunga nursery 1 khoa a chevel khomi puite tan buat seini nursery 1 na ikot kaya sokar hun buat se a hian office sang SDO civil office BDO office agriculture and farmers welfare animal husbandry and veterinary health and family welfare PHE le benglam 10 stall hongin all samzo ka mi puite dor thei turin anin pho chuaka lekhapoi mo sang siam thar siam tha thein hun hona other somsari le pani MGNREGA job card somli voter ID card somthum le pakhat le ST residential certificate som pakwa dil na don le boy pui ni in sarkar scheme sang inziel un hun hona Prime Minister Kisana somsari PMS BY le PMJJBY a dil na som donane damlo in NTMB somsari le panhi omin random lo NT le chidan na pek somthum le pariat an oma PHE ten tuizem syntax an sema heng service sang chhopchhuah te himi zanga velin an cholchang kai ni Mizoram State Project Monitoring Committee Inspection Team 10 Augmentation of North Vanlai Pai WSS and Law Mizoram State Project Monitoring Team chuan nimin kha North Vanlai Pai Water Supply Scheme CYMA kan tloa Engineer Thanzuala MSP MC Secretary chuan pam huna pre-visit discussion nei puin project nakalmek zo ani to dan tele harsana chang awanga zo alani lo dan soya an ending tura khotlang shwai tu kal khom tele na thok tu te andu dan le anthil kalpui dan diktak soilang turin angen he project an ending na hian building sang na thote electric transformer pump material an mante adik nge yemti anen fi ani khochung distribution line tele main reservoir tanki te amuna anen zuibok inspection team te chuan mer sangni somni le proka chuan zongei tura thanla turin contractor an cha ani hepam hi ni khata daka som puruk pam thei tura be seini a liters nuai kwa pam thei tura ngai ni North Vanlai Pai tourist locha exit meeting nei zuile ni in inspection kharani Puwana Ruata Sailo Lokayukta lama leng puile CPRAM IAF hotir tur chungchang a complaint thelu chu Lokayukta lamin an pom ni in thu donani social media lama engineer Ruata Sailo tia hriatlar hian Lokayukta lama leng puile CPRAM IAF nen hotur chungchanga complaint thelu kha Lokayukta lamin chuitlak le chui turin an pom to ni in Runmawi TV News chuan thu adonga Chief Inquiry Officer Supervision and Huaya Special Investigation Team din anidon ni in thu donani Special Inquiry Team SIT hi Inquiry Officer Additional SP ring in kai shwayanga chu Chief Inquiry Officer CIO Supervision and Huaya kalpuyani ang SIT a Deputy SP te Sub Inspector te antelang Congress Party lamin CBI Mizoram Unita hemi chungchanga hian FIR an theilu to a ZPM Party lam chuan State Sarkar in CBI hian Mizoram Sarkara consent an deal chuan an pek tur thu an lo soito bokani Mizoram chaklak luna kong pui siam tu MNSJ infratech te chu komin April tharal ma a kong siam chaturin High Court in thua pe a merge som pakhat sangni somni le peruka thubuai an ngei to ale ang Mizoram Truck Drivers Association MTDA in PIL at Thelu chu Guwahati High Court Aizol Bench Judge Justice Marley Van Kung le Justice Mridul Kumar Kalita te chut na bench chuan ngai to in thathok tu MNSJ Infratech Limited chu bil ko thlir changa scholarship kon puya changa khamrang le buichali changa Sairang kong an siame ka thei top chua tur le thathok tu tele manrua po dabil sel turati in April sahni somni le perukral mange zo turin ati ani MNSJ Infratech Ukil Anil Kumar chuan hathok tu mi somdiat le pasari an chormek thule excavator panga backhoe loader panga tipper som pathum roller pasari water tanker paliten thona mun anvil reng thu ko ta shilani ko chuan January ni somni le pani sangni somni le peruka meeting minute manga chil anni anga manroda bel ani dan le kal nakal pui ko nga mason chu additional affidavit phanga thelu turin ati a hetu boy ngai tuale hunatan merge ni som pakhat sangni somni le puruk arwat ni in ukil te chuan an soi
GST practitioner te roi chung changa chiapetu taxpayer se hria tur poimo sarkarin ṭhuthhuah siam sarkar ṭhuthhuah chuan Mizoram chhunga chiapetu engemaw tin sum tam tak sengin an GST return file sak turin thiamna le phala nei lo unqualified individuals an ruai thin ti hriat ani a hewang hian chiapetu tam takin return diklo an file pha a chulawa sumle pai thanhem tak an kho rala an GST account himna security thlengin harsan tam tak an tho pha to ani chiapetu te himnan le harsan laka an filim theinan heng an huai mi te hi zom turin hriat ran ni practitioner te sarkar atanga phalna nei an ni MT finfiana an license and masak turani chiapetu in a user ID le password tu ma practitioner po tiamin ashil turani lo chiapetu chuan GST portal a practitioner te number emo email ni lovin ma ni mobile phone number le email ID nge da turani text pack tur zat le ITC finfia masak turani return thelu adik lo awanga tax interest emo penalty choi angai hian practitioner te ti swalani poin amo phurtu berle choi tur chu chiapetu taxpayer zelan ne February ni kwal sang ni somni le pruk tho chani chunda som pani hian railway minister Ashwini Vaishnaw chuan online in Silchar to Sairang railway service thara flag off don hei hil hotel na tharani wangin Sairang railway station a thei he hun ma kaltur hian mi pui ta soman ne Prime Minister Narendra Modi chuan September ni som pathum sang ni somni le panga khan Sairang to Bairabi railway service si alo hong to ane Central CYMA President Puadel Hetan Manipur Group CYMA in Kawng Pui Lamka Branch CYMA Hall na ichumhan puin chibing te in la sang lawa mun khata turin zo fa te chipeng sang te som Central CYMA President chuan mizo chun ham claim te kan ni a CYMA chuan hen ham claim te in pum khata kan hi kan du berati a in pum khatur chuan mitin an poimo thule chibing te in la sang lawa mun khata chul thu a soi Puadel heta chuan mizo a hian ham sang kan oma in pum khatang uti in unaw kan ni a in dolo wang u ati a mizo ham peng sang ten ma ni tong chote hum halila chuti rualin kan in biak po na tong tlang lon ero kan thiam tla na chulani ati bok ruilho do ko nga po chan rual atul thu Central CYMA President chuan soin tin he lawa huai takado turin CYMA member te asom bokani BJP Mizoram State President Dr. Kebe Chuan Central Sarkar Changa Mizoram Sumhu Tur Pung Hian Sarkar le puin Viksit Bharat Sangni Somli le pasari an thlir telti ati chiang hleangai thua soi Mizoram tana ti hlothlin to le malak nakal mek ta soin Dr. Kebe Chuan September ni som pathum sangni somni le panga a Prime Minister Narendra Modi an mason na tho tur lungphum cheng vebel che sangkwa ai tamman aron phum thu soin hei hian railway kongpui energy sports le inkalpo na te ahuam thu asaya juni somthum kumsang ni somni le panga thlengkhan national highway kilometer sangkhat zali somkwa le pakwa ai thui siamani thu soi national highway kilometer zanga somkwa le pathuma thui siam na tura ruwa man cheng vebel cha sangkhat zali le somruk le panga pomto ani thu soya September ni som pathuma Prime Minister in hon Sairang rail station chu Amrit Bharat station scheme hnuaya siam thatle mekani thu soibok Central CYMA hnuaya ruilho do Paul Central Anti-Drug Squad cats in kumin January ni somthum pakhat atanga nimin February ni rukleng khan heroin hong somthum le pasari le tiktak somsari le pariat anmanto Katsian kumin January ni somthum le pakhat atanga February ni ruk nimin thleng khan ganja kg zali somruk le panga anman to a damdoi rui thei tumispers mum somni le pali anman to bok Central CYMA hnuaya ruilho do Paul Central Anti-Drug Squad skats hian kumina ruilho kei hnoya mi somruk le pakwa man to in Excise and Narcotics Department kuta mi pathuman hlan to a Chongchai Bethel Camping Center TBCC ami paruk anda lu to bokani Sinot Multipurpose Training Center Mission Veng Thakanga mi som parukin Residential Construction Supervisor Training an nei mek Sinot Social Front le Mizoram Architects Forum Changkop Board say Construction Supervisor Training hi tun thani ni khan chanin tun thani somni le pasari thlengao ang Mizoram Sinot Executive Secretary in Charge Social Front Reverend Dr. Kelal Lom Zualan Construction Supervisor na chu napoimo tak Mizoram point amamo takani thu soin ei zona piala maram le namhum halna ta na poa changkai takturani thua soi
Sinot Social Front ho tu te chuan Sinot Social Front in aizon mu mal nei lo te tan aizon na an nei theina turin kut hem thiam na lam training chi sang sang aluminium mystery training plumbing training le cement mystery training te alo buat sei to chin ti an soya construction supervisor training hi an buat sei voi khanan ni in a soi bok Ajol tlapbul MLA hostel hui zok thanga kongpui sira Thei zuar mi som pakhaten MC multi complex equal south insawn an tumlo thu le an ha chu an thi chil mai tur thuan soi MLA hostel thang kongpui sira Thei zuar te hi MLA hostel sakchat ani don awanga mishing tan a him lo wangin MC multi complex equal south insawn turin shiatir an nito a huntiam chung an insawn lo wangin MC chuan min khan an bungrua te Puruson turin lir thei nen anin chopa dan le thupe ken ko tu lampo omin police and duty boka helaya Thei zuar te ero chuan khu building a khwan lukan tum lova kan na hi kan thi chil don an ti thung helai Thei zuar te hian MC multi complex sa anin son chuan andam kho chuak zo don lo ni in an soya dor tu an mu zo don lo ni an soibok MC chuan helai hun hi parking area ani thule Thei zuar te ma an ngai awanga anin zor na munata na mang tura December ni thum kumsa ni som pakwa a MC in Thei zuar association te in rem na an zia pui ani thuan soya tun thlengin mi som pakhat an la thumek ti soin January ni rukhan January ni som parukral ma a MC multi complex equal south third floor inson tura chiatir an ni a anin son lo wangin January ni som hile pathuma show cause ati spek le ani revenue office bula chut andi na chu MC chuan phalsak lovin MC multi complex equal south inson tura chiatir na lekha chu January ni som hile pathuma an penon le bok Mizoram Presbyterian Kawng Nuaya mei chapol Kawng mei chia te chuan Mizoram le po na bial chang changa bial Kawng mei che in khom pui chu ni zana changkhan an chana pathian ni zana achia kang ni zangkhan palai lom le report pualin in khom buat sei ani tlang puya voini leng hian ro re la ni a Zanin atangin pathian ni zan thleng van tlang pathian bek in khom an buat sei le don ani bial chen khata chuan thupui than big nein Zanin atang hian speaker ruain speaker ten in khom piangin thushil na an thokang bial chen khata chuan bial choi tu ten thushil hun an in samdon thunga bial chen khata chuan pathian ni chonhnuwa lalpa san ria sacrament in khom buat sei ninga chon hi in khom ba na fellowship mang tur an omrualin mual in khom buat sei turan oma atlang pui Inrinni ro rel tlaya ro rel palai ten ruai an cheanga pathian ni tlaya ruai che tur anom bokane Hatsak bial ku waching to Paul HBK CP in the samle megali atlo in ku wachal na le an song bol dante an sirchiang HBK CP shwai tu ten an soidanin gohti Mizoram House Assistant Resident Commissioner P Juliet Chakchhuak in lodong songin ruam hana sang sang lo siam puya gohti fancy bazaar le bel tola bazaar atwal chung ko varet le an sor dan kal phung te an sirchianga tespur le hundanga ku washing le tu tele kuwa song bol lamboy pui chinte an bebok North Garo Hills District Meghalaya a Resubel para le a chevela kuwa an song bol dan tele an chal dan te po HBKCP hian an zirchianga North Garo Hills sa Abri FPO Multipurpose Cooperative Society Limited mun po to in kuwa an lei dan le an song bol dan te an chal dan system te zot fe in Horticulture Department ayo lo dong tu pu Bartley Marak Hovin an mun mate an fang bokani HBK CP member te hi mani in seng sawa fe chuak an ni a kuwashal le asong bol dan khalpung chung chang zir chianga an fe chuak hi hlok thak an ti thu an soi hlomani LPG le POL report ilo thlir chun zamang nimin zingdar kwa le vo in zingdar kwa inkara LPG cylinder sangli zaruk samthum le patnin wiring te supply check gate paltanga wiring te supply check gate changa thu don danin POL kiloliter zathum samni le pariat Mizoram chunga phuruloni bok vo in khochin ithlir hawang u State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center aizol changa meteorological data chin chia danin vo in hian ruata umlofa temperature alum library degree Celsius somni le patni ania avo library degree Celsius som pathumani humidity chu anhiam library za somli ania asan library za somnga le panga ane naktuka Mizoram puma khuwa achat rin ani khati zong kha tunchuma Chanchinthar kan tihchhuah thei te chu ni